Hoijak Koktwma Manjak Tongmani Haikhe Sangrongsal Horo Sonamura Thanani Police Bejimara Colony 5 Nong Ward Amchaini Khungsa Farmhouse Red Khlaiwi Manjakha 35kg 215gm Siddi Kwran Paithago Farmhouse in Nokphang Rokna arrest Khlaikha Sonamura Thanani Police. Hainu hai fekmuni bani khlaine rokna romnani thangui kahaman mari manka Sonamura Thanani Police. Pate munoti Koktwmani bisingtu Shaiman ka Hoijak Koktwma Manjak Tongmani Haikhe Sonamura Thanani Police site winaitu mungo ongkhorei Bejimara Colony 5 Nong Ward Amchaini Khungsa Farmhouse bisingo Red Khlaiwi Manjakha 35kg 215gm Siddi Kwran Abnilogi Farmhouse in Nokphang arrest Khlaikha Sonamura Thanani Police Brokni mung Kabil Hussein te Habil Mia. Yang the Cox of Fising Hinke and the best track Kerango Khlaikha FIR Haikhe a Khorang Nino Hokshung Finiguito Mutabo Police Party Mode Shabu Tongmani Borona Kokshung Rumani Yaklo drugs when a Klanirok ni Chini Mani Manu Hene Kaka Sonamura Thanani Police Rongi. Bureau Report Chini Khorang.